marriage. When they are very careful. When they are very careful. It's immediately when the friends are coming 1 year to I say, I'm making social media. They come a computer man, and I'm computer man. I say, die. No one else again, no one else say, Basaa, oh, you gave Manasseh for the years, man. And I am not. That's what we learn, Mamma. So don't choose what I am not time. I told Basaa, watch Manasseh, and no papa, or Nana, ne mamma. Nini twasiri nina na nkanswa na busuafo efifo ni nyina pia mama me wa say dabi o Manasseh na wanya bibia sa ade no so a brazia no na wo pros ano ho ne kade na wa Canada na Manasseh wo che fabre edokora na beboa me o muntie Manasseh kwase ano sedai me Oba to say mema me twa abon ho adwuma wo hye kremfa adwuma on say adwuma na wo hye o banyansani otenje obehwe odin wo se na no tusie adwuma na wo hye no say wo so ye sofo a wo ye expose ene de wo se on say wanka say wo ton ho Manasseh on say wo ton ho on say magimi obi mu begimi ni ye toche mu amase obi na asoma ye Why na esuma me na computer ma wo ho time no obo ho pa wo computer ma wo ho time no obo ho pa aboa bi te so ye bo ho pa Manasseh kokofo anu twitwira kokko bini mu ate kodi akokko bini on say hia wunti no wo edan ye fa e yo say hotel on say wo ho kire wo no hia wo no on say wo ho edan ye fa na yo say hotel anya foto enipa bia ho kyerewa wo so obi kwa na ya se we dia we nya ne dia ka bi dwobo nya ne dia tu se dia so ahia dam obi ahia wa na abo dam che ye juma concert ejo video na Manasseh sori obo ba kire mu a me bo bra no me be ye live ena that de na dia sente me bo bra pe me mpodie no ha me mpa chew enum podie enhame bra se me nufu nko se de eno de enhame ba Manasseh se me ya ASHAWO ni aho nkawo na obi awo ukoka kire obi se wo HIV usuma ne so nko pharmacy ye nkokoto HIV aduro mra we duro a usika na nso no Manasseh wan na so Manasseh me naked na de beto abonte no ebedi maduane ana she me fra busua papa me mfiri nkwasiafo busua mu ate me mabusu ani bi kura ko hu me naked or be start because wo se me nua ne da ho no me papa ko hu o de be start baka se me bani nie kwase abusuafo apo no nso on ufiefo areject no hu ma me na oti ni fie ro se tu pepa na wonni na wo de da patam no masa wada ne jonki wate Manasseh wada ne jon on se fie na me namu no na okola body ne koro ye ma anhye Manasseh video na wa u play Manasseh se won jami nufu na ade twetwe kwete na me dia to be bodua emina bi fra me dia na aka kire no se shira video we dia ntira ma twe ato me fon so no e ma mani jibi ko mbeduru abrochi sata bo ko abrochire me na wona me kasa emira wo ko abrochi me na wona me kasa what you say wo se me nufu no na ade twetwe kwete na ma anya sa life no se that day no because video le se wo hwehwa wo hu na twena wo tweto fun no so aboa Manasseh obi ye papa yi na ye o matimi ayi me nufu abaye life amu atwe de twetwo kote e ma wo hu ba mo ni pepe wo hu anka brabe gamase kwasea wo mo na ASHAWO kura de hwe asem bia wo ka me obi onni me bia wo kan wo baka se Sheila me ni sa daje no me Obofour me mfiri hia fie o me ananya me nka se hia fo na ya ASHAWO fo me nka sa ba me mfiri hia fie na me de me twa akọchiche se ko me de me a me kwakọtena me papa aboboa no obedun aduane ma medi me sankwasiafo bi be ma fo te sa wo me wo be ye den na wa bedi me Manasseh me nchensi kura me ma wo ntwitwi me niema me ma wo nsi na wo be ye den Manasseh
me say me ne ye na ofadi ye na sent na ka ohwenim Manasseh me ne ye no ofadi ye na sent no aka ohwenim na sa sent no de bini a wadi ye de mfiri ohwenim da kwasia he famachi na kokko buso ma me no ma twempra aboa me njeja me hu me ma no we ayi fia enti be ntwen ma nkwasia asem ntome kwasia ye wo me ye dwale me ye tete me wate wo fi wo nua ma na mo twa kankan na o mo na mo twa kankan kokko ka kire o mo eye wonni twe ene de bon wo hwene no wonni ne twe ene de bon hwe kwasia mpanyini bi ungopa de papa ma ene social media enya ma ne gu a eroro ye twe no ene chance ye trati obi etwe se metu twe abegu social media wajimi o enye na kabisa Manasseh wajimi na obi a wada mase aka chem se Sheila ma me follow kwa first no na me show Facebook no mi adanso mi ko hu ya na hu se wo live lock na bo bra nko na so Manasseh na de asenti na mi ana me woro me ho sa na so Sheila nya hwe na no ana me de hwehwe me kote Manasseh pepa o ne bepam pepa na wunya bi na abo dam pebi wate se sika na wunya na ukura hwan na bedi woni mama kwaje pepa wa betena ga na ha back wo wano na atusi no ubaba betena ga na ha back na won tro be na wa metwa yento na aso wadi na na bra enso se na bra ne na ahokura wo fa aboa na utwitwi wo ne papa enchansi utwitwi wo mu fie o bata so na na ohoro ena ko su yese woni baabi te no ma baabi nipa boni aye ni kwasia sa na ka se echesi wa pe okun aboa bi te se ho na ekokun o moja fun we yekun kwasia bi te se ho na ekokun o Manasseh mi de so wa de papa fa be trate mi o mi Obofour do ye ho so de twe na be trate mi ha hu na mi page no mi ya mu nwura mu ana aya mu nkomo ho kwasia wate wo fi kwasia se wo se aboa fo asembra me so fa wasame yi video say aha na no ogina na 20 Ghana onza wo kan yakro bi nya nyansa ka je say 20 Ghana so abua me 20 Ghana me nisika ketwa o me since ya wo me nisika ketwa da o me 20 Ghana kra yira me mpai because me hu ni say emframa bi na efa na nyamea ehu akote obi esika ka sie na me video me nisika ketwa na kwase bi te say wi ni te say o ma be ka to say me gi 20 cedis na wo de mbeda me gi 100 cedis ni jimi sheyen kola kibi kola kibi say me kra mabusuafo say me kokuma se akwa ye da boa anti Sheila kwa be ya de abua mimi baka che wo Manasseh aponchire ni te say HIV ni abua papa na okoja wa duro HIV na abedi mi ho HIV paper na ka ho no na fail enti wontimi nkoje no abedi mi ho wo wuti wo mimi Obofour e home me ebe ka che wo Manasseh he ka mo abe dole me kame mema wo wadi me no kame mi do em se mo kwotete ensama ensanso no enkankabi e de agu mi twam kame ma ponjire ni bi te sa aboa se me pamra kwasia wo ye expose papa no expose na wo ye na wa start from go for say paper ne se ni sa wo gigi ska from kwasia se wo twe ye Manasseh se wo kiza san ka de foforo wate he obi oni mi Obofour bi oni se mi fra hiafo fie o yamfa ya busua ade ya nkofa nhowo ye ho na me papa kura ontwe me papa se wo nware kura na ne tifie na ba ma kura ba hwehwe wo ni ba ma kura mbe kom na mu America ni wa be jane princess te semme me papa me kura na mani so wo hye e na me de force se me mpese metena me papa fie o kwasia ba bia me ye video me papa fie o na no kwa ma ntwe fie ni nyina jafe na me ba betwa fie ni nyina no hu se sai hia wo nti wo hu fie bi ye wo say hotel me wi ase amba se nya bi a metu kwan me mpa da fo nche da me mpa na mfosam eti se metu kwan a me kura me mpa hotel da se metu kwan ko Kumase na me hye na ye 2 days 3 days na se me ntime ma me ye oba me kuta me sika eti me high hotel na ma da na ma home na ma ba fie back kwasia ma me nchire hotel se me ko Kumase me dey friend stage 1 e watafo himbro ni famachi na kobusa mase me na mitimi sika kase to hodama onna no kura ye ni hu na me nam ho kura kwasia wontimi mfra me na wa be se me pe what you say social media
de no otimi ahwa wani no aban mi o e na otimi bo mi din ni o so bo mi din kwara na wo so o se mi din kura ba wa no ano wo so so wo hu di abrabo ne ye wo hu se wo bo mi din kwara na ano wo so kwasia me minja me ho nempo minja me ho makwasia bi bacho sa ASHAWO ni na okodi no ma odi bini no kohwehwe no sa ASHAWO ni na okodi na ma na HIV no ASHAWO ni na ma na echa mera okoto wi bra wo na wi ni sika wantua no hwehwe ge na waba odua ge na ba odua he Manasseh wo na mana uju utrum wo na mana uju hwo ase Manasseh wo yale yenti obi ne wo mesa po ho o shower dia sina ko dwale ana so ko washroom obi gisi ye klini ho ansa na ewuram yarefo wo mema wodi me no mema nkrama tafre metwe Manasseh obema fon te sa wo de mema wodi mema nkrama tafre metwe no ma hu sa fe de mabara ba mezrabo wabara ba sai ya he wo oba me de meni adaje na makwa kwotwetwe Manasseh pictures intibu na mun ko hwe Manasseh no na mun hwe na no tusuye na mun hwe watafri twem nya yale cancer ba na no o bebe person ti o bra ho ase age he baby awo na wo bebe person me matiem age wo beda for mami tia wansa meme se wo beba Ghana ha sei awia kete wo de de ka free o se ho abeto so wo ye de beto so kwasia elipa na obo ama otu kwan wo se fa ni sika ne bre no na no oyire wo ka kire ne se agreement ono ko ye no nya nuru ho na wo ko ye kura wonya adwuma anya ya aboa onse ya to aduana mba o se wudidi kura wo me kwasia waso sa tentenhuo waso se huriya waso sa danko kwasia be ma tantan aboa funu ko teketwa wo tantan wate wo fi sa wo na wate kwasia wo kankan wate mi Obofour Manasseh fra me na mpeka krama wate aboa hwana beka je se me wa hia me kola ba ba mpomment na me metena ba bia me meto mpe me ho ani gie dada wo nya ni gie se me ko ba ASHAWO me de ba ba ASHAWO meton gam me de ba ba ASHAWO meton gam me ni pa meto me ma adwene we anya ba me mpe me masam me wi ase Sheila Obofour me eni ni pa me mpe me makwase ase computer ma kwa wate se wo na metwem ho fi wate wo ka se computer ma ososo ma ate se won wo na wo ye ho se wo be nyame adwuma ososo ma egu ye computer ma obu no ho papa enti ayo se computer ma na asoma me think before you talk why na wo jimi ebuabo he be wo me ne kada Manasseh start na che na wache start na che ada na wo twetwe so aboa na bi sura nka mela result so he video na ye na ma adwen course ma ye busy wo hia me ma adwen course me wo de ba 10 me de beba 100 wo fi ye ready say me wo de me koda ye na totobi na de ma wadanfo he Manasseh ka ba da afe na unti wani wo fi wate wo kankan wate uturu mu bini wate wo kankan wate wo fi kwati amete samom ti menye obi ango kanche se mpo se ne wiase de tam chenyi na nke beduru me se masaya abroso me ni maami ni papa masaya abroso na simsimi ko ya ASHAWO nia anka Manasseh kwase awi Manasseh social media na efu na mo bie na no obo obidi o kwasea social media na efu maame na ese o ma kakra kan waka sa wo hanu maame no wabeka sa wo hanu to mo sika biem enti na all of a sudden hu se wo gwa ho se wo doro no kwasea wo mu hyehya ase na wo ka no ho nsem wonim se wo nte wa ho ana so nda na sa so fo na mu di ASHAWO afi na wa wate ho to eye pa o nyankopon yi so krata se o ma wo ankasa obie wa no ka wo so wi me wi na ode me ma wadanfo na o se me metwe ye totobi aka me ya me di me ho awre ho nka nyankopon okola obesai me because obeka kira me se wo ma me hwene nti ada na metwa bon na me ya me mfa me hwene nte
ti ko be di me ho yawo kwasia wo na wo mi gina ho obeti aseme pe Manasseh wo chi papa se da me wate mi gina ho obeti aseme pe se 20 Ghana mimi wiase a me ba e fa machi mi ndisika ketoa me mi ndisika ketoa ti 20 Ghana e mama kwem 20 Ghana me e mama kwem enyanum dwa mi ndisika ketoa enti e be ye de wo ye hwan ne hwan se me Obofour obeka kire me se me be bie ma no ka che nipa hunu bi te se Manasseh wo la fi se e ye soma na me soma wo ena me ma 20 Ghana na na sesi a wurafi Manasseh obi a ma be soma wo ena mama 20 Ghana ena sesi a wotimi akoda vet se me na me ya hyew ada na uchiri modern Manasseh na nya kanasi o ada na wurafi ade sa emena corona numa wo ka ase ama hotel na sei wo fra man na ya na wo ye busy nti come do ena se ne so koto ade breme a ense sa 20 Ghana na fa wo da mase da fom esesa anwea ye wo homa me ka se wo ase na wo nyame ho ye mompa ye bibia be ye ema wo sun ye se papa ama ye wo no wo wura mfida ena sesi a wakoda wani ahwe wati ko no enti papa na me ye wo no ena sesi a wati wo ka se ASHAWO ayi no ho Manasseh na wo tiri mo den sa papa na me ma ye wo na wada fom mama me no ene dia wo me na akoyi agu me so ene dia me ena akoyi agu me so na nipa nya sa memwa wo nchiro corona ni nyina ti mankasa ni nyina yare ba me to me yemu ye enti wukura me ba no so Sheila na eye ha me senya hwe woni bi ndi o de me mo akoto ade abensesa na ye den fa na mba beduro na me diskai mawo na obae ena nsesa 20 Ghana me de mawo me de 20 Ghana 5 cedi usun wie 5 cedi kuta o ka chemse me fa mo na akoto jot ena me se Manasseh ja jot no anya sa wo so pese o tu kwan wo ko na bi o mhwehwe mo gye ma be se o mako hu wi ba akoma akwantuo no enti o mo ye ko na hyekore se be a betimi akọ enti ja wo hu ne ma bebre wo na o se de bi na o beto fax eho wo na ma me hu se nsan we fax kure wo mu sei ko winsani ti se wo be ka che obi so e ko winsani she ko winsani ti se wo enkrofo hwepo no media mitimi ye no enya no na wo ka no dia mitimi ye kan de foforo bi ko kan ASHAWO no a obi o wonche be ka sa wo bua wo boki so ka ASHAWO akola ke to be ka cho say masa we de kin because Obofour ti won fa ne twenche da Obofour won fa ne twe enche da that the life ana me ya na mbobra na nya enkrampo na me wo se bobo wo ha nka me nkasa that time ne ye crew for your doors we dan baako ne ye ya de nti wo na me so ayi bi koso nti mba be kan bi na me so na me brazia na me so chalade asama me nye esumo na me de ye that day na wo download ye Manasseh di asam na obeka kira me se brazia ni nufo na ma okote anu aye kokko Manasseh na pese me ka secret na wa ase ade na wo ya sa ade na me kula me to me kansam sa obi me ya me mpeni pa ase wo hu ne da na wo twantro ase secret bi wo beka me nte sa me nya ma obi ni mbedi nkoma na osuro me because wo no sama kanso a wo jimi Manasseh sia na wo fi 20 series na osuro ye ada okofa play hwe ye cover o no te say obi a efun dead body o kofa plane e cover to say dead body na me wura ho me share wodin senya hwe wo de ko ye de mpa ene de wako na wachi ka kira me se me wo ko di mi 20 Ghana ma na me metwa bon Manasseh ye boni aye wo bewu o Manasseh obi be ku wato atwene o ye do funu be ba Ghana o me se anase ye be hwe ye be de wo betupu ye be to atwene ene wi asese papa ya sound and you say me Obofour say me hwe me hu ye because say me ye wo Manasseh papa pa na utimi gina ofe de obegu mani mase mama 20 cedis ma odi edije Manasseh ma ye bia ma sister no order so e fa sisi a wo ya pharmacy wo no aduro be na me koto bere wa de ye ukote ho Manasseh aduro be na me koje bere wa de ye ukote ho me wo ho me wo be katem so fa me se wunua ba preko pe na me so sa me no na maka tem so fam so nua ba preko pe wo se bibia ni a me ye din na me hyew
enti na se nka na obedidi me ho sa ayo wo ba ye wo ko sa wo hye wo la no ba ka mse Sheila ne ne makodi twabone me kote hu nyina gu nsa na so Manasseh wo da me ba na me ba e ni ko ge no me pesa me de ne picture be ba ma obi abeka se because me ni asem wo ko akwa wo ye se me nua ba e de me nya na ma sesa na ka se oh ene ma de ye kora se mo me ma na so me nua ba e de me nya no a nka mewu sense e de mbeda hai ma no ya ma se de ese de ma me ye fa ma mbiem enti me nua ba ya na esuso mu kakra me so Manasseh nya hwe enye ba ye friend say ho abanko na yi so banko na me so emfa ho bi wa wo ne mfiri ma mba ko papa ba ko ba utimi e be fa ne senua ene ye cancer ene ye to aduru na me de me gya wo na me kowe me call ya nyumre na ofre na say duro no eye ya na me so continue because na me ka say Manasseh Gyasi because lockdown na ba no eye twafo nko an na mkulum ti ya me ndidi bompa ye se be ya obetinti utu kwan a obeti akakonyo oba bi ono obebo bra e na wo kora sa da ma se wo ho se eye me ya se me mpe recording we na ka me recording ya nkene ka evidence o ba me mpe recording so eboa me eye me ya se me mpe recording na kenenka ankofo be hu sase ma mi kai afenchi Manasseh ti me ma 20 cedis me ma 20 cedis na de fa be gensi me eni panyu bibini ajaza ti say bibini Manasseh anene hu abo pampers ge ni be ma afi de obaji atum se sikafo na yege nanso wo de wo ni sika nti o mu na di utru mo be sell Manasseh o be sell se na wo na wodi o mutrum kwa na ye ma o sika ma pepa kola nka ja se engrofo ya no me yege wo ho no nti nkanya meka se o eye pepa nti na wo na o mu di utrum o be sell Manasseh ombe sewo ya me ya na me dia rewo aya ma rewo se be ma wanya HIV na o se tukwa na onya pepa na busuafo nyina so ni kapre na yaboa na ode na ni ato na mfosoro mo so di ni drum aya ma mo nya sawa ni pe mobo mo na mobo wate mo nya ni drum di o nene mo de kula na da se na Manasseh ye di drum Manasseh jayo da chi bi wa to me bo abo me so Sheila Obofour kan yo baka se Sheila Obofour kan ye se mama ya se meto Manasseh se otu na bia na wata otu na bia na wata se ukwa ode cotton ne she oto pan me boa Manasseh be ka so mu se nya cotton na ade she oturu mu kwan cotton na kan ya tena Ghana ha ne mankana manta furu oturu mu anya bi obi no anwa mo na ate bia ma because otu kwan na obi ka so odu tu odi o hwe odi papa na no wo kan wo se kontra Ghana ha na nko yemfa ne to no sa because Ghana ha se no musisi mu nya de e ho na wo ne nti ya no musisi na cake ye wo ne to no sa na atete bisun brebe me ka se mi wa fa me koda che obeto me bo abo me na se me de wo de me naked ba ye me twa ene bo ho me twa ye me twa ba me so ba ma me nche wade fa me yanka sa me bra nko ye de ten ko so ko ye de ten a enna me hu si waji nti fa bra wo de ba so na ya pe kwan bi so ahun kwan a HIV no pepa na akogya ye no sorry dem okay kai so sorry ya no ja Manasseh Sheila mabo na de wo ye mi sei me nya sa wate Manasseh utimi twa ukoko utrum koko na de asande me Sheila ade asai se de twetwe me so ebekọ eye busunya yale na ka cha me se na ye wona na ne twetwe an ho na wo de ko bo woto ni pa ma bo se ni nyina aka ho anya metanyo je se na mesimi ni wundidi mom ba na nya hwe medidi bo no ma wudidi ma na wo kai ba bia na ye kwoto ye jipo na ye tocho ne ya ze Sheila de me nua ba no ba wo so e wo ma medidi bo ma na me so Manasseh on se yale
bi wo ho a wo mfa ne serious a chino komiti o medwene me ho me yo ba te say de ka so e be ma obenya wale na meti we na nyame ampata ha me no kodidie na yesi bredi twa watumi nya HIV na de besame a ase nuaba ma no bre mesan o bra abakọ de ni yale o de ma fansan pacha excuse me bra me de me kami o me de Obofour me yansuma mi o me ni obi campo me obi kura bebie na no ka chem se Sheila kokoma me didi watam me ni obi camp wo jimi ana metia wo sese ye ma wonsuo mpo ndwale nipa ne kwa adwuma na aka wasi na wo kunkon ho iwu se ka police ka bi twama na wo tetetete akada kurmese e de yi na beto be pia watiko ba beto me boa mama oga me twa wate bra ye na bra me twa wate anya hye me so mo te sedada no me mpo ni pa ba me so mo wate bra ha me no mbo me gato num sa bra me jiw ade nipa do say mitimi no nda bed ba koso ba me pochi mo mitimi a pay student mattress no wada sa no so ma sense o mbeka say misu mo HIV ni bio eso o mbeka say me hu HIV ni wona Manasseh wo so wo de asan no wate kasia adidi twa kankan twa kankan de Manasseh udi bio ade ntira wo asa wo petwa kankan too much ana wo kwaje adro na sidi twa kankan de wo ka kire me so say sidi bini na msi utimi di usman de na usi utwa bi na onu wi na utimi di pan no bobini nim msi yani wo ya de na aduro be hwa na ye Osaa bonsam nche na de no se Sheila bonsam nche na nte janso mpesa me yesofo na o madika sa na o moyelam so boa asofo obi ani ho be yesa ko se ti wo to breda na akogina pona no bini na achenchene no na wa heda num wi na de abom na wayi wani ato nchen ni nyina me bompa se Awurade hu mmobo Awurade hu mmobo da timi de wa kompa ba hu mmobo ka asia kwati am te se me Sheila me Sheila me nipa hu yese uchiresia yesu ebebo ri amehubu me ya mbese ofa machi keke na kobusa mase me pese ofa machi keke na kobusa mase se Obofour ba kumase a eya wo me no bitimi gina hodi na okase gay na fe ye bu me ho akonta because me ye wonders me kwa me man kentinka na edimachi omunyina nso me sika so mo so me ye wonders me kwa me man kentinka nti me be ma me na mata mu odie na obeye dan ka kire me se me nani ASHAWO ni na di me ati bi da ebi ni ho ti me ya fra me Sheila obi wa no heda opese onyame ho konkro be kire no mo no do Obofour na soso ti wo be ye den na Obofour wa betimme na me Obofour kra me obi sese me hu na me ma ba nye bo me pe wasem anye bodo a me be kwa ye den spirit ne so ano den ye nko ka sasa ba ifo ye nko ho ka wai tabisa fa me de mbesi ye ya wate ai mo mama na sinti ase se me se wodi ne ka de ne ba make sure se e Obofour ankasa no de ba baso ko jimi no ho hwe papcho mu de mon kom page mu mon ko video bi mia me papa ho na me ko na me twa video bi eye mia me nua ka bi krampo na ye video no nti busa ka bi se video na wo ye no na ye be wo bodam hwe compound no asa na waka se ye connection ho connection no ho me ade a mabra bo me fa bi mi nyada me sisu kra me mama de tu mi na ye 3 di obleki mi do toss ne last 3 me njeja me ho se ye ni didi mi o hwe enti me ye adwuma de me mama ni ye den pesika because me nim se die ni nua ne sika enti se me nim se me mpesi ye bedi me dia e wo se kwan na nipa na obedi me pesika no me nim ko sa kwan na metimi apabie ti me nko bie me twam se aponche na ni bi se so ete se Manasseh medre me dra enti se mo so bi na mabonte no kasa mi odimi a opese odimi gidin keke ti menya titiri wanka obekasa udime wodi am nka no kro obi onya tituru no go kasa udina na ofele enam se me yetutu na me din no eye chiniye egimu nsuo ma munti no
mu bomidin sei na medin na medin hey atitugoto Manasseh yen flower solid dem sisie say ye kovaw na wa wia obi pes hey Manasseh yen force sisie na wa wia obi pes kwasia me de obesi ha wate mesa bawo so me twen naked no pacho ni Manasseh bia ka kire ni say Obofour say wo twen ni naked no mama nchiro mo abenya me naked o man bi efe na mponsan hwa ono benya bia yes amu abenya bi wo no na hwan ba ko no mdofi ko hwehwe mo ai kan ko hwehwe me na wo de bibi ba black mary ni ame me de me mfali ade o me bu me ho ba me mfali ade manu we yi vin shape me komi fie na kobusa komi fie na kobusa ni enkanchiro attitude metie ni papa wotete ne ma wo hwe ne ma yie ni babie ni ho ekomde no me papa bab na sifo na me papa obi otimi yisika bobɔ nkrofo ma nkrofo se gye koye adwuma emfansi hu ma uti yire ho na ye adwuma na ne banko ba ASHAWO me yem papa princess o me yem papa princess se woni mu a ma me nya han mfa me papa na ono na manyinti ya na me kura me sika me ntimi ni me ya da kwaji sika papa ho me ya da kwaji sika papa ho kasi ya kwa kazi computer man aso computer man meto computer man sensa me ye na juma kwa meni se inflation no meni se inflation da bia me kasa asem wo kira mu moti wa ya mu se computer man ho asem ba me ya me ka me ye tutu jagu mini obi side o mini obi akampo no obi abasuma me hwan na se obasuma me enyan hwan obi antimi nsuma me o ti obi sa me beto ate wa ye ready why ti mun sesangum mo sesagum afa na ne ye be start adwuma no ya na ye me yese TV no so no ye ntimi enkasa nso me mfikyire ha de me anya no anu aka no enu ware no sa twane na bon ya ede wo na adwen mu no sa ma me ne twane na bon ya ede wo na adwen mu no wai abua bra na me me turum na beta fere bra amete tana me ningu onum bra amete tra me ne engu onum edidi bini ukoya wonya bini ni nti wa bra ba ya mezra bon akwankyere na se ya ate afa obusu bi se wa bodam bi se obi nya ne life na kotwe na kase wa twero me sika ise he me picture koto oni pa cross kura na ne ba hye no wodi me picture no wan ka son se wo hwa he me ni kosua no kura pagya hwe soro no etese ensoroma ehwe obi ma ne bre sote ehwe obi ma ne na hunyanyi akọ enti we ni kula ye because wo boa viewers no ma omo bre ne so te because me ni kosua ehwe okeke kura eye $100 free many kosua ma hani no me han kakra bi kwa $100 nyakopon de double account ti a year so wo yesa eti mo amodo mama wole munim se Manasseh o hye adwuma Manasseh wo ye trofo ye kohwini wo ye dabrabani ye kromfo enti se me ma ye me video ma ye me live me ye video bi na about na ye pedonko issue bi ena na me yese masa me de neke na be ye de me ti o meje me ho ntren no atwe ho no e ho kaka me ka no akotwe no akoye se Sheila Obofour confirm so ya ASHAWO ni jimi ye manu masamo asan wate ba me de me do ma me twe no papa so atantan papa so apachaye aboa me de ba ma wate I'm waiting for you computer ma me ontime nsoma computer ma ontime nwome no abesoma me computer mame ontime nwome na obesoma se kodu obi atano no so respect no so much one ne workers for nyesa computer ma ye obi a oye nyame adwuma nti o mesoma ne worker se kodu obi atano wonim woni ode amaye wonim woni aye san people ode amaye he na ye obi ya no ntira obi se ye bo video bi ne ye kire ya adwa fine ba ye hwe ye ne ya no ntira obi e ho ne ye hu se papa na ye be na adwuma no hum di akire hum di akire Abraham feel me we aframe what you say now ka so obi am koye na djuma no head atwe camera be so no afa na nkwala ba be simu se muni na tem
Mukeka bi nkyira no kwa mita ma onya bio no no ba bi eye adwuma kwa wonsi ho obepede ono oye ne nyame adwuma o oye ne nyame adwuma ye ne council papa bi eginya abonsanfo afiri nkoasom eginya memma firi abayifo nsam tinya afi no obeka je se kodi asof no no ankasa wo mere no wabesoma computer man ankasa obeka no a wono wo mere no wabesoma ye wo ho she la me wo soma me se me nkodi obi atema wo betumi atua mo se mo jimi mu lo mamede mo lo mamede mo mamede ne ye lo wa edembesi ha Obofour ba kwa maka o system ye de ye nsuro saa o ti usuro maya dada ame shiro bibia so beti ensempa no nka nkyere Manasseh se ne nightmare maka me hu bi